Habakran na kajingalang uba Adelbert ng room ulong bangin day ban sungu sorong ba supply sinem layo yala ka jong jela namarjan man la ka benta ngimla setia ban long trai ulaong haswa bon plai pai ba ya atli ki kot balat ho do pastor OL Snaitang kabala ai kerteng u reverend JJM Nichols Roy bat ka schedule volume 6 bat ka pat kabala ai kerteng nangno u khasi wan da ka bakan thoru halor ki kendrum kendram ki bede ba ka jing persyang jong ka meglea board of school education ban ompelong compulsory show yak subjek khasi hak jaka pule usiam ula ongru ban nadu siliang duriau ru kilayoi bakajat benreu kejongi kaladon jingma kumta ngidon la kejong ga benta ban pen la ka daw bat kerngio la kejong kisap na ka benta ka pateng banwan usiam ula airu ka jingero ya pastor Snaitang ubala ban pen mi hi ya tegi kot na ka benta ka pateng banwan khanang bakin la ban tip sapang ka menol jong ka benreu daga bayaro ya kajing tray shitom ba kajing IT load net bat mensim banlum ya kajing tip ki babanya shobat tini ya teki kot uba Adelbert ulong ka e ka bangidon haladi ngimde ban buri tang haladi hi namari haban ay ka jubab hakalaway jong kilong din so ya teki ka bangidon kan ni puno haladi ke pat ki jubab namara so mangi wei pi wei ngidon la so ka bata hakabangin haban jubab na ka bata kilong din pat ki patek mas semua buat ibu aja, mau play, try kelar, kalau play kelar nanti, kamu tahu mengi wake ngilong, ri, ngilong sumai, halang ngilong kibanta, ban pengen kadau, ban pengen kerniu, nak banta, kiki kebangi, makacak griu jungi mata, langsung sejor, langsung kelas dan bantulor aparo kibanta nasu gladi kapor barka klamat kabangilon kli desi kiwei hilat pada ilon tajum krim ini habat kli nak banta kadi hala kijong kibanta hala kijong kikerkan hala kijong ki sak kabu play by ngin long kita kinong puna nak banta kapatek kilong dia kam tambe nak banta kiban sakha shen slapte karam dei chu tan kakte dei kam tam kan dei lamba tho kata lamba ki kor kisla kibalong takinong kinong yo pate batte ke ko belajar ya kameno ke ko bangilong ya kamenta bat shei kalau wi pat kenyalam akan petenti nak banta chu masnu akbari maniga asli kibata pastor wal Snaitang balik sidong miso banai kapuron ke bakrau nak tajuk ni pastor kami sebelum persedi nak jong kasap kapong bublei to nang panang kapong but ingin sekap bublei nang IP tak jikot jikia nang IP tak jikrai met bermesi bakdang lah but IT but panang no senyang sisu klan tingkai ya kiki ko pipidon nak baca kalawai nanti cuma toy jogi kuri kiri paten hijau akadon kecimong bah history of politics has no politics of history has no fruit ini kami kau semua bah mengwei kau yang ada kapur kau tak kau yang dia kita tahu kita try kita kecil aku berdei buat waiting subject namanya kemudian compulsory subject buat kebaharu jadi kita kata teman perlu pakai ijiru kini kebaca buat kuno kan dari wait part kita beliau nak wait part lain nasi siang beliau pakai cek beliau jadi berapa plan kejuma kalau nak plan kejuma ada mengingat lah pengedekan ada mengingat lah pengenang ban pengam ban pensutir abang semua benong pasal pulai dari Islam pelajar tu macam ni. Minum susah, minum tahu ini, bangin don nongret ni itu, bangin susah mengiyo jong jalan, nomor habaru kita tak, yang lapan kan try, yang lapan long try. Jadi kalau kita nongret masuk benong bah, pasal pulai dari Islam pelajar sakat utili ke, minang ya kawan. Perlu ini pak menginap perkam try ada jom kita. Jadi kalau saya mau mau bikin dia how far we can go
depends on how deep the roots are. Syuagani upastor snaitang ha kajingkan mai phang lo yethuru bagla simpor hadu lai ko arsna mo nyo lumlut ya kajing tho bat kajing tip ha syua bu la ban pinmi yak te ka kot ulo ongru ba ka nongrem bo tho ya ka te ka kot kolong ba ka kham ha ban tebe akum ijing sha ibarit ha preng kajing dum ban yagi batim ya kajing dum la yethuru ba ya ka te ka kot la kan tho ru ya kajing dei ha preng u reverend JJM Nichols Roy ba ka sik schedule bat kin nong tho ki be dei ba ka san prthai ya kajing ya ka lecture haka seminar belum Hasinat College Shamsna. Dia kata tua bayo ban penpa, ban kalawan mentah kado jengkot, ban sayo ban pelaj ya ka mentah ringkalan ban kini kau kekot deh. Kekot ke bahar kalau Reverend JJM Nichols Roy ban kasih shell. Kani kini kau kekot pelayo ban lom tahun bon tahun telikisnem. Dan kejimpisan bangkai di Islam, tekala kenjot haduk lai puar telik Islam. Lai kini yang kini kasong layok ban pendam kini di kenjat Islam di Marabat. Dan tekala sipor ban kekabanyo ban beli ban kayu yutrai ban mentah Islam ban layok ban pendam pura ban pemi ban pulai kini port deh. Hagani kasni ladon lang ru ki EM jong ka council ba kantup ya uba tinwal dakhar uba penya ya kajing lang nang ta uba LG nong set uba hidden lingdo ka congress kharpuri uba morning star mosor ki nong thokot ki nong tho article ki nong hi kai na school ba ni hu ba ki wei ki reu shampang